أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 357 نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برای عزیز هکا هوا بوه هونجی ببی شیریک خیرا و درسن ها و خیرش هوا روژی به و حشکو پیغمبر خودش گوتی الدال علی الخیر کفاعله اوکو بب سبب کرنا خیره و حشکو او خیر خواکری وجه هکا هوا بوه هم ببی شریک خیره و درسه ها و علم خوده رجامش هوا هم و درس ما توصیه الانسانا بکی و انسانا ببدي ناس كران دو قنا اوجي استفاده جه بكن و علم خوده و علم رسولوي و هولي بلاف ببا و افنور هو فيزه هل بلاف ببل سر انسانيته ر شان انسانا بده. الدرس ما يوش برياوه دا ام هاتبي حديثا 1869 دبيجي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس هاتي نقل كنا خودش ويبوه رازبه ابن عباس قوتيا جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم. بيجا إبراهيم عليه السلام أم إسماعيل يعني ديا يعني جناخوة دايكو إسماعيل آنی و ببنیها اسماعیل او کرکه اسماعیل آنین هی بچوک اسماعیل بچوک آنین و هی ترضعه هی البرشیر برشیر دیاخوا او دایکو او آنین حتی وضعها عند البيت او دانین نزیک جه بیت الله او جه كعبه النهو نزيك داني نزيك جهة بيت الله عند دوحتين بن داركشين فوق زمزمه السر بیرا زمزمه بیرا زمزمه هنگه بیرا زمزمه جی در نکد در نبیه فی اعلى المسجدی ولی جور مسجده یعنی سر مسجده را مسجد النبوی مسجد الحرام را وليس بمكة يومئذ أحد ويدمه تكس مكة تنبي وليس بها ماء أوفجي ود نبي خوشكو بران عزيز حقيقة امتحان پیغمبر گلک نقامن و گلک یعنیش قام و قوت و انسانا درن مثلا سه ام میناکو بدی در حق ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام اووتن نوف اوگیری دا گوتن تش دعوا خواه نی خوره ام اوگیر که بکی تباوش نوف اوگیری دا اشتراف نمرود حقیقتا و دعوا خواه نهاد خوره و دفش دعوا خواه برندا حتی اوبت نوف آگیری دا وقت اوبت نوف آگیری داجی بجا جبرائیل هات جمع گویا ابراهیم محتاجیات های بالتشت که با یعنی از اهلی تب که ما تب وعظ آفات بسر بادا بینه ما ابراهیم علیه السلام گو یعنی محتاجام بالتوانینه او یکو محتاجام بالوی و هایی رب العالمین او مد بینه هکر بوه یه مجوی حاله خلاص بکه حقیقتا او آگیر سر بی وکا گلو گلستان که وکا باخچه که او نشوتان اف امتحانك مازالا کیش مکاره و یعنی ده پیش خواه یعنی و امتحان قزنج بکه یک بجتن دفش دعوا خبرنا دم تبو جنوب اوگری دا و ام بيجي والله تكون بوف جنوب اوگری دا جاء دفش دعوا خبرنا دم اف امتحانك نقام حقا ابراهيم عليه السلام اف امتحانها قزنج کرد امتحان ددوه اف مسئله ها رب العالمين امري وكيا غوتيا جناخوا وكركي ببا مكه دينا وده ورا يعني كيش ما زوروكا برشير ودويكو يفا يكي رب العالمين بيجمع ببن دينا فلان داري ورا يعني مكورب بهلو به دلما رادگره لبلا ابراهيم عليه السلام فرض امر خوده بي وچه كر وبجا اثر و فيكيه و نتيجه هون بيني
مکه بی آوا بی کعبه آوا بی به جه به قبلگاه ها مسلمان همیشه شوی زمان حتان هو بی جه حجه به جه جواندن اهل ایمان جه اعتکاف و جه ذکر و قرآن ها و ابراهیم او امتحان جه قزنج کرد یا سسجی شرجی کرنا کره خواه قربانی رب العالمین گو دویت خونوی دویت کره خواه بکی قربانش بر رضا خوده اوی گو بلا از امتحانی وجا رب العالمین تام یک کره خواه شرجی کرا رب العالمین برانک چرا رکر جنته و او جبر کره خواه با شرجی کرد امریوی کرد گو وی شرجی کرد تا امتحان قزنش کرد تا و اسماعیل هر تو امتحان قزنش کرد یعنی امتحان پیغمبر رو نقامند یعنی عقل ما جنا برن او قوات ما درن گل درن ام میناک شویا بجا او كره خوجنا خوا كركوي البشير اوني وضعها عند البيت عند دوحة نزيك البن دورك ونزيك بيت الله فوق زمزم وسر جهة أوفو زمزم في أعلى المسجد جوري مسجد هنگه مسجد جي نبي معلمة وليس بمكة يومئذ أحدون وهنگه المكة هدو تبك استنبي وليس بها ماء آب جي تدات نبي فوضعهما هناك هر دو دانين وده ووضع عندهما جرابا فيه تمر ام بيجي توربيك تجي خرمة داني نكوا وكا رزقوا وسقاء فيه ماء ام بيجي چدش شيرك مشكك شيرك اوف هل گرفته بی آنی دانین ودش شورا و خونه حتی مدتکه ثم قفا ابراهیم منطلقا ابراهیم برای خواه گراند و فتلی بچه فقالت له ذلك فتبعته ام اسماعیل فقالت و جو دوی که اسماعیل وقت ابراهیم ریکد دوی که اسماعیل جنو ابراهیم بکد يعني أوجب بميري خواك بإبراهيم كات فقالت يا إبراهيم أين تذهب؟ قال يا إبراهيم تكيفو بشي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ما تلي بهذا الوادي الفين ولا هذا الذي ليس فيه أنيس تكس ناس خاص ولا شيء تتشتنيا أم بخوي تكس ناس خال ما بكي خواهي نينة ما بهلي كيفو بشي فقالت له ذلك مرارا ابراهیم نشتغلی جاوه ندا چند جور افرصه هكر هاجر يعني اسماعيل وجعل لا يلتفت اليها لجنا نري ابراهيم يعني لي بنريو معلومه دلويه جنوي بزوروكي شاوتيا رب العالمين امري كربي الواجنا نري فتلي فقالت له بجو جنكي قوت هاجره الله امرك بهذا ربت امرتك بفيها تفهولي شكي قال نعم قبل رب ما أمر مكيا قالت إذن لا يضيعونا نخو مرق ما نكا أو ما زعاناك أو ما نات تلفينا أو دست ما برناده ثم رجعت وبشتنجي هاجر في التليبول كوركي خوا إسماعيل با فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم إبراهيم شو في التليبول جه خوا مملكة ده حتى إذا كان عند ثنية حيث لا يرونه خود نزيكي تپكت يعني جريكي كي ولذلك ولكو أو نديتان أو إبراهيم نديتان استقبل وجه البيت وبرخ دو بيت الله معلومة هي بيت الله جي نمايا يعني ويا بري بيت الله هبي جبريو إبراهيم جي هبي لبلي شحول راببي ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه دست خواب بلند كر هولي دعا كر إبراهيم وچه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا أي رب ما إني أسكنت من ذريتي ما قسمش ذريته من أولادك يا أخوة جه كريا سكنان ديا بواد غير ذي زرع نوالك دخل و دان تداتنا زراعت و دخل و دان تداتنا ما هنج زوریت آخوا دانین وده حتی بلغ یشکرون وجو
آیت قرآن دوام دیگه حتی دوی آیت بشه یشکرون حتی بوده خواه دعا کرد اف آیت القرآن دا در باست بکا ابراهیم چه دعا کرد و جعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل دوی که اسماعیل شیر دادا اسماعیل شیر دادا و تشرب من ذلك الماء او آواب خورا آنین آشید دال مشکه دا او اوت خورا حتی اذا نفید ما فی السقا حتی او اول مشکه دا او اول اشیر دا خلاص بی عطشت تهم بی و عطش ابنها کرکه وشی تهم بی و جعلت تنظر الیه یتلوانری کرکه و یعنی خود جوزینه و یتلو خود جوزینه في آخدا زروکه برشیره او قال يتلبطو يعني ولي دلابطه ويعني تهنا ودلابطه خد قلقنا او فانطلقت كراهية ان تنظر اليه وجوش جمع شو دلوه رونا گرد كورك وركي خواب نره اوف نينه خورن نينه و يعني اوف نينه وفجو دي دلوه رونا گرد كوركي خواب نره فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها نري جركت صفا يعني معلومة صفا مروة الويد الصفا مروة شوين عمره حاجة زوننا جركت صفا هيا جركت مروة هيا نري فوجدت الصفا جركت صفا ديد أقرب جبل يعني جركش حميان نزيكتر في الأرض وجهه يليها نزيك و يش درش جركش حميان نزيكتر صفا ديد جركة صفا ديد فقامت عليه شو سر جركة صفا ثم استقبلت الوادية وبرا خدون والا مكة تنظروا هل ترى أحدا جلو كس هيا يعني كس که ببینم کس هيا به و امدادا ما ام الفيد محبوب بي اوف نينا خورن نينا مچوچك فوجدت الصفا بله فلم ترى أحدا تكس نديد فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادية جركة صفاي هات خوره حتى إذا بلغت الوادية هات نوالي هات در راست خار ورفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المشهود رفعت طرف درعها يعني أتك خوا فيستان خوا دو خوا بچكوك هلاني ولي سر دو خوا هلاني ثم سعى سعي الإنسان المشهود وجوي انسان ولي كاتي طانجي لسكر عجباتش تبزاروكا مهاتيا وقتی مثلا جن ببزنه دو خود دیگه داخل دو و لینگ و نه ابدا لینگ نه به مانع روچانه و بزاوا بله بله حتی جاوزت الوادیه حتی چو وی آله نواله ثم ان اتت المروه پشت هود سرگیر که مروه سر صفوه چو حتی چو سرگیر که مروه فقامت علیها چو سر سکنی فنظرت هل ترى احدا نری گلو کسی از کسی ببینم فلم ترى احدا تی کس ندید ففعل ذلك 7 مرات 7 جرا شوده ولی تلاش ولی هیجان و چو گل از امه چه به سر ما و کس بوده هیا که به اوری کویا ما ولی چوهات 7 جرا نو مثلا 7 جرا مو سعیده که نقبه بچن حجه عمره سعیده که نقبه صفا مروه دا اف شوی زمانه مایا اف خاطره وی زمانه هاجره دوی کام هاجر قال ابن عباس رضي الله عنه وجاء ابن عباس خود جرازبه هوليقات قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هوليقات بله فذلك سعي الناس بينهما اف سعي انسانا نقب الصف و مروه دا دچنتنا اف شوي زمانه مايا سعي انسانا يعني اول چن حاجه چن عمره اف او سعيا فلما اشرفت على المروه وقتی که چهار تام سرگیر که مروه سمعت صوتا دنگی سحگیر فقالت هولیش خارگاه صح تريد نفسها شخارگو کب سکنه شخارگو گو خواب خواب کب سکنه
و كوبسك كافكيا ثم تسمعت باش نجي جوها خوا دوي كافش دنجا فسمعت أيضا ديس أو دنج سحجر فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي قد أسمعت جو بجو هاجر جو مدنگ تسحجر إن كان عندك غواث جلوت كوربي إمداد که مراب کی اهلی کاریا مب کی یعنی إمداد مدنگ تسحجر فإذا هي بالملك عند موضع زمزم نيري كم ملياكاتك يعني طبي سر صورة انسانك ملياكاتك السر جهة اووا زمزمه بله فبحث بعقبه او قال بجناحه وجا اوي ملياكاته بحنيو بخوا بحنيو پشتو لنگ خوا و وجا گرو روایتك ده سر چنگ خوا سر چنگ خوا ملیاکتا سر چنگ خوا او هل خواشت اخ هل خواشت حتى ظهر الماء حتى او زمزمه دربي او زمزمه دركات فجعل تحوضه وتقول بيدها هكذا وجا فجعل تحوضه وجا هما هاجر چو كر وده كر گولك كر ولي وكا گولكه وكا برككه ولي دست اخوة اخ جرا وكه دقانو اوف وده دا بسكنه يعني زعانبه بله وتقول بيدها هكذا وجا دست اخوة وجعل تغرف الماء في سقائها دست اخوة او شو اوفگرد اخست شركة خدا اوفگرد اخست مشك اوفه دا این دقانوش خورا هلينه وقعي بچيكي وهو يفور بعدما تغرف وجا هنگي كل مجه هلتاني تخست بخل او شركة خدا بخل مشكه دا او دهركيا او وكا يعني او اوفش عرده دهركيا وفي رواية نقول رواية بقدر ما تغرفوا شقو يعني چنگ جي بستانجا او اوف تحت جهوه قال ابن عباس رضي الله عنه وجاء ابن عباس خدج رازي بابي رازي بجا قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه السلام هولي قال رحم الله ام اسماعيل خدا رحمه خال دايكو اسماعيل بك لو تركت زمزم خوازي دفش زمزم بردابيا يعني پیشوه نکر بیا گولک نکر بیا يعني پیشوه نگرت بیا اذا قالوا بهرك يا معلومه بي زمزم وكا بيرك سكنيا نو حركه نه وكا كونيه يعني اگر وچه نکه بیا یه حرکی بیا يعني بله او قال لو لم تغرف من الماء هكاش يعني كل او اوف نگرت بیا لکان زمزم عینا معینا یعنی او زمزمه یک گوک کونی که برچوف یا یه بهرک یا برچوف انسان دا قال بجا پیغمبر فشریبت شوی او بخار هاجره ابج مریمه اصولا من هاجره و ارضعت ولدها و شیر دا زاروکا خواه فقال لها الملك ملياكت قوت او ملياكت الوده قوت باكي جبرائيل با لا تخافوا ضيعتها الزعابين ناطرسين يعني وش محوبين ناطرسين تب هوا النوايا تنوايا سر هوا فإن ها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه فده بيتك يا خده بيت الله هيا فده بيت الله جه بيت الله هيا و اف زاروكها اف كركها و باويه و بيته اوفا بكنا شو بر قصه هادنا رب العالمين قلتنا بلا بده وإن الله لا يضيع أهله رب العالمين أهل خوا يعني دوست خوا عبد خوا خالص زعاناك وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول وكان البيت مرتفعا من الأرض بجا بيت الله بحشكو قوادجي ما قوتي هبي بله دور آدم با هبي لبله هموالي تمله و اساس و ما بي بنگه تنه ما بي یه ده خراب بي ليه خراب کر بي ليه آوه بله کرابیتی
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فتأخذ وجه لي تحتان ملوي أولوي راسته أولوي چپه أو يعني جد برا يعني بيت ناخوه يعني بيت نموبي بيت الله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو كركي خما سبي حاله حتى فلقي يعني قافلي يا جرهم يا راستواهات قبيلة جرهم يا يعني أهل يمننا راستواهاتن که وده را در باز بینه کره و بده کتیا او اهل بیت من جرهم مقبلين من طريق كدا يعني طريق كدا ايفو كدا ايفو يعني مالكش هم بيجي مالش جرهميا ودرا در باز بي هن انصار ودرا در باز بي جرهميا فنزلوا في اسفل مكة وجا خارين يعني خار مكة دا قناغ دان وده بار اخوات داني وده ساكنين فرأوا طائرا عائفا نري طايركك دفره معنى او طايركو درك بفره ودين ورابه او علامات چه علامات اوفه وده اوفه معنى چوله دشته نري طايركك هن طايرت ديتينن ورادبن يعني بلية أشكالها كل وده اوفه فقالوا إن هذا الطائرة لا يدور على ماء اف طايركه هل دور اوفه دفرن ديتينن ورادبن لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ام حال اوه گره امزانی الوین ولد افتنینه گره امزانی فارسلوا جريا او جريين ده مروف كان جدا مروف ين اوف كش ريكرن گهنش مرو نرن فاذا هم بالماء نرين اوف وده هي خوشکو برن عزیز درس ما دریج بی بلال وده بسکنه خدا هست که اف درس ما به شما دا بلکه ام به خلاص بکی خلاص نبجی درس پشتی وده خلاص بکی حتی درس که ما یاده بمینه خیرو خوشیه دا